Yes, and hello mga rock and roll to the world and welcome to my channel. I am Dora de Zamboanga, ang lakotsarang negra, naglalaro ng Dada! Hi, Bes! Ay, naku, wrong timing ka do, Bes. Ay, bukan isi. Enjoy ka kaaki, ha? Oh, tan vlog iyo ka, Beso, beso, ani kita. Sige, Bes! Actually, pwede ko pasalubong. Kasi si. Hala? Yes! Estaba si Kun Kai! Estaba ko kay mix na favorite ka sa Dimio antes pa cuando college yo. Kasi kasi nagachuta ko kay cuando ka tan study yo, cheniyo ko sa tan chicha. Bakit tres bilog gadle? Kasi 3 variants ese, the mix na. Como este ko sa style plain mix nuts. Tapos ese, mix nuts with dilis or in English, Anchovy! anchovy. Ese tamen mix nut with choka. Oo. Bakit ka nagkadawal? Pero in fairness excited ko kasi amo kasi din yung mga favorite aunties pa. Dora? Pero in fairness, Ben Beauty ka doon Senyor, nagani ka dyan. Sino lang siya? Basta pala niyo na so, Dora. Pero Ben Beauty ka to. So, kaya pwede ba yung si Pruba? Yes, Dora. Aproba Pero to. first kita. Ole, anay kita. Este una. Hindi. Ay, Este sige na una. Okay, Oo. sige. Kaya kita tasabi, si Sabroso. Ang kumida. Hala, Ben Fresh. Correct. In fairness, bale, el mani, el ano. Pero Lego comic kita, guys, ha? This one pa, oh. Dilis. Oh, yes. In English? Sweet and spicy anchovy. Oh, very good. Ay, oloroso. Hala, excited siya tayo doon malutong. Correct. Eh, sige, el choka. Makahiwi mo. Kailang, pero in fairness, uro choka ganyan. Oh, diba? So, let's try, guys. El choka. Kasi alam nyo, dapat, kung tan-order kita ang sina, then stay good, na kasya for 3 days. Kaya para mira kita, kung upon ordering, mas in 3 days kita tadeha, malutong lang gihapon. Check? Proba si Dora? Sarap. In fairness. Sarap ang choka, bear. Hala, sweet and spicy with cars. With cars. Ang tensay ba? Ben malutong. Guys, Ben malutong, guys. Din sarap kayo! Din real! Masweet Wala, and spicy, sarap. Best de mí este, best? Yeah. Todo se de mí, best. Todo kasi nito yun. Ano, guys, ang galit, best, ha? Nakto con ustedes, quiero ustedes probar, kay patimoto de sabroso, ala lang na Kyles, taki el number, tapon nilang yung na caption el number, pati el Facebook del owner del de este, kung ka naman, mix nuts. So, syempre, ang mga presyo best doon na, chane ele, 70 pesos, 80 pesos? and 90 pesos. So, diba? Bis, mobi ayo, bis. Ay, Ito mobi na may ka? masasi, oo. Hala, gracias, ganda dito yung mga kosa tuya dali, ha? Ande ayo, bes, ha? Ganyan, be, ande ayo, Uy, bes. pwede kasi tasaka. Ay, bes, sabroso. Di ba dali ka kumigo? Hindi niya lang, bes, ba? Ay, sinvergüenza de Bessie!